Pozdrav ljudi, Mihajlo je. Da li ste ikada čuli za Discord? Discord je nešto gdje možeš pričati s drugim ljudima ako si prijavljen na određen server. Vidite, ja imam server, jedan od Discorda. Pa zato, ako želite pričati sa mnom ili nekim drugim likovima, objavite im server, objavite svima server ako imate kakav chat. Možete pričati i drugačije, na primjer, evo, kliknete ovo tu nešto gdje piše voice channels, kliknete tu, ako tu piše, ne znam, tu piše nešto. I sada kažete nešto. Ako je drugi u tome, onda ga čujete. I on čuje vas. Većina su ljudi na engleskom tu, ali vi sigurno niste. Ako gledate ovo, sigurno ćete vidjeti da sam ja napravila svoj server. Pa zato ako želite slobodno napišite u komentare, ako nećete ne morate. Pozdravljam vas sve, Miha, i želim vam ugodne dane. Ćao.